Isaya mriango wa 15 mstari wa kwanza hadi wa 9. Ugunulo dzulu za Moabu ari na kari mumidzi ya Moabu idzanongwanongwa kamare kwa usiku mumwenga. Athu a Diboni madzambuka kwenda hathu hao hadzulu hakuabudira kwendarira. Athu a Moabu manaririra mudzi wao Nebo na Medeba. Osi madzanyola nyere zao na virevu zhao tsetsetse. Manavala nguo za magunia mumo barabarani, dzulu za nyumba na kahi za mitaa yao. Kila mtu anarira na kumwaga machozi. Athu a Heshiboni na Aleale manarira. Kiriro chao kinasikirika hata Jahazi. Kwa utu huo shikari a Moabu madziotsukula silaha manapiga lonzo sana kuno manatetema kwa woga. Moyo wangu unaririra Moabu. Athuwe manachimbira Zoari. Herendama ya miaka mihahu. Manapanda mukole wa Luhithi kuno manarira. Kukongira ya Horonaimu manapiga kululu za panongwanongwa kwao. Madzi ga Nimurimu gadzauma. Nyasi zidzanyala na mitsa idzafa na kana kitu chochosi kimeracho. Kwa vizho vitumari zhodzipatira na kudzikirira akiba. Manda vitsukula muhaka kadzuho ka Mierebi. Pani kiriro kidzatsalalira kaizatsi ya Moabu. Kidzafika Egilaimu na kikangira hata Beeri Elimu. Madzi ga Dimoni gatele milatso ela nichere nitangeza mashaka ga Dimoni. Pani simba mandakuudza dzulu za Amoabu mariochimbira na dzulu za ao mariosala.